Fil-break badni fuq il-prostituti. Yeah. Għandek fema u għandek biex esperienza u għol. M'għandix esperjenza ma' prostituta qatt ma ħallas biex ikolli sess fajtien. Le, ma kellek interazzjonijiet magħhom li morru li l-missess. Yes. Da kont qiegħed noħsib gallery 111 Art minn Garden Street Gżira. U ġejk ikolli klijenti sattart fis-sens li ħafna klijenti kienu jiġu għas-7:30 ta' żmien tax-xitwa kien ikun ġi dalam. Kon nibqa' magħhom, kienu jturu l-klijenti, konna nagħmlu xejn il-works tiegħi ta' u kont narahom jien naf jippikjhom xi ħadd minn qudiemi. Kien hemm il-faċċata tal-gallery kienu kważi mirja. Mhux kważi mirja kienu. Allura meta titfi minn ġewwa inti għandek a reflection of a mirror. It's like this thing, you know. Tara prostituta, per eżempju, ħieġa me karozza, titlaq, torċaw, ħallasa, saq. Tħares di fucking showroom, tirranġaħan għal-lipstick hekk, toħroġ wetwan, timsaħ waħda u titfaħ għadna għanart. And it's like waiting for another client. Taddi nofsija. Kien ġiġi klienti jgħar. Bis-sigaret ġo ħalqa, għax taffin. Taffaxna ruħek, man, it's so glamorous in a way. It's just like, kurzita, kważi kurzita erotika ta' d-bicċa xol tara. Para sabiħa edha d-biħli l-nifisa. And it's like you've seen these actions which are very artistically. Inti bħala bnidem fil-produzzjonijiet, if you had to film this is fucking perfect, you know, it's like, it's not Quentin Tarantino, tuni direttori, remem ċerta għanna saħħali sip like din tip ta' Jien iktar kittiba ta' nkun familjari. Yes, imma bħala xogħol ta' tifhimha il-biċċa xogħol istajka għandna di ħarġet minn Sorrentino. Minn Mercedes, ħarġet minn Mercedes. Jenna tafaċċu ingam ġoħla qablet sigaret u qed tirranġa wiċċa istajka u qed ta' I mean. Hemm ritwal. And for some reason, seeing the scene, it's artistic, you know, it's like, dejjem kienu kun hemm daw it-tnej differenti, like waħda hemm fil-kantuniera li kienu in competition with each other. U ġieli kont jien naf bil-kuriżità hekk kont noħroġ barra mill-kelli u noħroġ sigaret. Dak he has this like someone was there and you play the part that you never seen whatever happened. Kien xo, he all right. Isma, nistan bada xie pipi għandek, please. Xista għajdra jen ma tistax bixi, you know? Tmur, titħol, tamil pipi, and it's like, ir-riħa ta' cheap perfume, and għad sigaretti, dak il-leħen da' xej ta' mara iktar deep, għax pepe sigaretti, obviously. Tattoos, so on, għax nafjen. But there was something glamorous about this whole concept. Għadma kalli xie interess, but meta tara daw il-karattri. It's like you want to know, you know. Second one fucking fine day, waħda ħarġet mill-korozza tikpi. Għaddiġi ta' bużata jom, biex mu. Stajka għana, ftaħt il-bħagġa xaħġa. Għatli, please, għadħoġa, għatli, ħamur sa' toilet, għatli, u tat nirakkont ta' fetish fucking stramba ta' vera di. Tillalla kama unis morda, you know, it's like għanna dan zabta 20 euro, you know, it's like they have to go into. And it intrigued me in a way, like għanna l-idija ta' għandek familja għatli għanda zoċ tfaq għatli għalli għamet naħdem. Għatli mandi l-virzju, għatli nħobba għanna nġibet u darkul. And I felt like, you know, tra mur għatman, kilt il-lejla. Ma bħacċa ħagġa tajtira. Għatli li għamma ta' għatli għan. Irrid intik il-pjaċir tal-lejla x-pjaċir ma jitla, mur jitla. Mur id-dar il-lejla. And the encounter with a prostitute was so like, dan nis imsik man, I mean, memx fucking xaħat fuq. Li fucking juħsibom, man. And they don't love it. They don't like their job. They don't like what they do.
They do it because they are responsible to pay bills, to pay for their vices, and to għanna it-tfal taħħom xorta jmur l-skola għalla pat-tfal taħħati and it's sick. Imma le. Ħafna ġies, ja. Yes, imma nirċevu l-vouchers, man. You know, it's like, yeah. Kink. I'm kink, ximkien għalla li dal-fucking kink, għalla li dal-paupers. Biex fucking kasa. U nis mejtin bil-ġuħ, man, u fucking nis li għatiexu għanna. Isom ġrida, man. And who cares? Who fucking cares? U għandek affinità inti jisu għal dil. Yes, I'm a fucking big. settur ta' soċjetà. I'm a big fucking. Dispeċini, taċ għala by the end of the day, ma jkunux jafu, like taċ, the moment, like, they feel fucking free and they feel, yes, it's like, for some reason, the little power they have, they try to, you know, but they fall down again. And it's there. They will never fucking change. They will never fucking change. And semmi Roderick Brinkat, ġiviri. Tajniħ l-ostjament, fajniħ id-didiju, għal-ħarġ fucking clean as a whistle mid-didiju. Il-nies li ħadmu fuq, mattilom għana da, l-istoria tijaw, ħarġ minn hemm minn ilu exhibition xnabi. Il-moment li kellu welfare of the man, pom, sparixxa. Faqaw kollu, man. Ġilu l-studio, isu kelb imsawad, man. Bih għanna zarbum, bih l-loċ, bih fucking ċar, bih kollox. Ġilu ra. Oh, sorry, that's... fuck it, man. I'm sorry, man. I need to reach those, man. You know, it's like... I'm trust you, man. We believed in you. You're a fucking good artist. Roderick Brinkat, fitxu għamek. Tella, Roderick Brinkat. Fitxu. Ma stiex nitkellem fuq, da. Għax rabbejtu. And he knows. U da, ikkampja qoddim il-parlament, bil-dan, tuni dar, tuni garax, xnafien. But... Taħseb li jem ta' mal, Roderick? Nishtiq li jem ta' mal daw n-nis kolla mux Roderick Biz, da mux Roderick Biz. Okay, alright, familjar. Da mux, yes. Da mux Roderick Biz, you know, it's like għana da. Xi tħoss ma meta tinvesti daqshekk fid-nies li hum mbagħad. La big Isom loser għal ħosti da, onestament, nkun ħosti fallejt. Għaxi, meta ta' man oġġetta mnu qalbek u tkun tixtieq bniedem li vera għandna jferix biex għandna jsir nies. Għandna żgħar ma jsir nies ta'. U jiddizappuntak. Għadda għatlu, man, għatlu, Roderick, man, for fuck's sake, għandu żewġ li tfarjen. Jekk inġib dragetik id-dar, għanna uħsib dragetik, ħajkoll l-eksa, għarrema, fucking t-tfarjen l-orti, li għanna għandi persona li huwa espost, li huma esposti, għal-bnidem li għana, epeja pipa, Can you understand? ġili pejb fid-dar tiegħek? Yes, t-tifal għalli. Għallek li raħ pejb. Yes. Reazzjoni tiegħek? Mux fakir rabja l-alla, man. Għamini, maċ t-tfal tijaj għalli ġuġan. Mux għaj ġuġan. Kisa t-tfal tijaj għanna t-tfal tijaj l-għol darbar siker. Morta li għu, t-nżil paċe, għal-premana ċereħa tal-lajtu jirremetti biex nafjena għana fil-korazza. Għatlu, issa ma t-ġib sensi, knalme kif fucking tixrob, man. Għalli għaj, għatlu, knalme kif fucking tixrob. U flash ta' flasġija darba għana Bloody Tuesday, soqna għana saċċerka, għabadna għana tawdex, għadna ta' Glen Ingles, għatlu, let's fucking drink, you know, għalli, don't try me that, għatlu, no. You drink it. Ħadha l-drinka, ħadha l-majster jiex il-fuckers. Xinu? Jägermeister. Xisu? Jägermeister. Erba fucking shots. Bġossu, ekku. Impajt fucking għaddej bil-ġon Walker. Għatlu eħu jħor. Eħu jħor. Rodetta ġamina. And he realized li l-messaġġ tiegħi kien li meta tixrob, kun diċenti, taġġilx, issa jena ġilt ħafna fajt, imma marġi tfal tiegħi għaddu. Mhux hekk. L-affarijiet li għaddejt jemma. U nipprova nagħllimhom.